نطب ماي عبعترو كند بسر عميزان يسوس قويتاي مس أملاح ولا حدا متحاس يقولوا زنا قرسي أبكر ما أملاح نقرأ كله أنا نقرأت كله تحت يسوس قويتاي يسوس قويتاي أبي يسوس ترايو أبي يسوس ترايو أبي يسوس ترايو لو ما قبل بها عبز حسب كان تقوله نقرأ كله أبي يسوس ترايو أبي يسوس ترايو يسوس ترايو أبي هللويا هللويا حواتي لو مسك كل سبسك عنده وتخفت يسوس ترايخ عبسك ولو هللويا يسوس ترايخ عبلو يسوس قويتاي يسوس ترايخ عبلو هللويا عبز بحال نجار يلن عبز بحال نقوس يلن عبز بحال نجارات يلن عبز بحال منقص يلن عبز بحال مراح يلن عبز بحال نجار يلن يسوس ترايخ عبي هللويا لومي عبل بخان نجارات أي عبخان نجارك هالخانة أي عباية يسوس قويتاي أي عباية يسوس قويتاي أي عباية يسوس قويتاي هللويا حواتي سألأي قدامي تسرحوا نقرأك أبقد معينها توتيفو أبلبها توتيفو نقرات عب مهانو خريكات رايزغل نأملاخ كيتريو خلكلكات رايزغل مبري كند أملاخ كوينو خعبي عيكيليو لو ما أنت جن يسوس قويتاي أبو مرها استقامت على بله زخوانه يهون نجر أبيت أملاخ ذلك لو ما أنت سوار أبو لوماني أبيت أملاخ يسوس قويتاي نأملاخ يسوس قويتاي نكسي أبي الرأي هللويا أبسوفانو يسوس قويتاي أبسوفانو أبسوفانو زين أنا غزفان يسوس قويتاي كسيابير بعلهم يسوس قويتاي سماي زفاني مدري مرقت أقرأي يسوس قويتاي كسيابير أملاخنا حواتي سماي زفانو مدرخا مرقت أقرأي يسوس قويتاي كسيابير أملاخ لو ما أنت نقرأ كله إزي نقرأ كله ملغدي سماي زفانو مدري مرقت أقرأي يسوس قويتاي يسوس قويتاي كمو خوي نقول حواتي أطوي بلن أخلاي نقر كاني أتي سماي زفانو مدري مرقت زفانك سيابير زفانو أبلبها مقبارون يقرم يسوس قويتاي زفانو أبلبها مقبارون يقرم يسوس قويتاي سماي زي حاسو مدري زي حاسو سماي زي حاسو سيابير أملاخسي أبلبها زفان غيرو مقماتو يقرم يسوس قويتاي نسخة تقرم سبيخة نسخة تقرم سبيخي سماي زفانو مدري مرقت يقرو زفانك سيابير أملاخ أبلبها زفان غيرو مقماتو يقرم يسوس قويتاي هللويا 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 ما رابس هللويا سي أبي رابونا مسجنك أبيت كان أوجه لنا يسوس قويتا هللويا 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 منفس قدس هو ينسأل لنا روما أنت بإيسوس كريستوس هللويا حزبها نام حبر أملاخ نبت غرسان ممساك سي أبير أملاخي كم ترى نجر كيريو قويتا تسأل الله روما أنت كم ريليجن كيريو روما أنت تسأل الله بإيسوس كريستوس هيمانوت تريخ يوستك سي أبير أملاخي كم هيمانوت كي وستك سي أبير أملاخي سنبت بتأخ ما تسألك سي أبير كي وستك سي أبير أملاخي تزبلت ساعات تزبلت كيجان مهانو خرج جو تسأل الله روما أنت بإيسوس كريستوس أبزبخك سي أبير أملاخي أبو أمرو أزبخك سي أبير أملاخي أبلب أزبخك سي أبير أملاخي قوليات كوينو استقامت قويتا حواتي يسوس قويتاي حدا نجر كسوم عند الله يسوس قويتاي أب مصحف قدوس كم قوليات غيرو نايك زيابير بوتاك حز فتنة يلن كنقرأكم ماجوريتي بمولو زبز حسب حدا نجر سلا زبولو حق خي مسلكم زبز حسب سلا زفرحة كومو خي مسلكا نجرات كومو يكونن أب مصحف قدوس تاريخهم إسرائيل بمولو غوليات كفرارح مش جمره قوماتو مسرائيو حيلو مسرائيو كويناتو مسرائيو زنوبرو كل كوينات مسرائيو دمصو مسمعو 4 معالتي أملاخ زبهال كابو أمرو إسرائيلوين طفيو مخنياتو أملاخ أبو مخانو أبو أمرو إسرائيلوين تزهلو نيرو نغوليات فريحهم سوق عين بولو نيروم أب إسرائيل أمرو حواتي 4 معالتي غوليات كزارب كله عبيت غوليات أمرو سوم يسوس قويتاي يسوس قويتاي
داويد زبهال قن حواتي ني أملاخ سب مسمتاقن أبلبو أبي زردو أملاخ ترايو أبلبو سي أنت سب زي أبا جاها ترداك أبلبو خاسي أبي مخانو سي أملاخ تدرداك هانيرو سي نقرات تزغل ليسوس قويتاي داويد حواتي إذن قرز مجيسي أنا خسعور إيه ترايد بلخي مسلكة داويد بقولا لا يكونون تقريمو نا يقول عبيد يكون نقريمو بقولا لا يكونون حرقو داويد زحرق له مغنيات بإسرائيل وينو إذا حزب زي حزب أملاخ انتهي وريدوه إذا زي تقدر فلسطين ماوسي أبقدم حزب أملاخ زوج بعبعسي منيو إلو يسوس قويتاي أبقدمي حزب أملاخ زوج بعبع بدموس أبقدم حزب أملاخ اكسيابير سمرتو سري أبراهام زخونه أبلعليو زوج بعبعسي إذا منيو إلو سحواتي داويد سي تقريم يسوس قويتاي تقريم يسوس قويتاي لو ما أنت نقرأك يسوس قويتاي اندهر عبر بهال نقرأ له لو ما أنت بمقرام أبقرم حزب أملاخ سوق بعبعسي منيو إلك لو ما أنتي حزب أملاخ بزوط يسوس قويتاي ما جوريتس لازفرها سبازحس لازفرها أي تقرم مغنياتو أبقرم حزب أملاخ سوق بعبع منفس بمنم تأمر أبي واتك عيسرحني يسوس قويتاي أبي واتك عيسرحنيو أنا لو ما عندي أبو خوينو أبي واتكا زجاز زفارح زلو منفس ناي كولياد منفس لو ما عندي بيسوس كروستاس يوقع بيسوس كابل بها لو ما عندي يوقع بيسوس مكسيابيرا بويت اللي الله هاللويا هاللويا اسكا حواتي بزنا قرزك انت تقومنا خنصلي نايسوس قويتاي بقى نايس على أسرع حواتي كاب أيرات كاب قال يكونن لو ما أنتي كاب أمورنا خنفسنا يسوس قويتاي أبو أمورها أبو خوين استقامت زبلة لعل زبلة حسابات مس حساب أملاخ على زبلة كله لو ما أنتي بسم يسوس كروستوس يفرس أموره زبلة كله خاني ناب كروستوس نمار هلا خمس زبلك على أملاخ أموره هذا ما ناب كروستوس لو ما أنتي يمارخ بيسوس كروستوس حواتي إذا زبلكم زلخوا صغيرة يكون مبزحتو سب نقرات كم من دقيقة مكرا كم مبزح بوتات كم مبزح زخوانا نقر حواتي دقاقيمو خامو خان استلع له عبروسو قال نقر عبقيروز حسب سبالو يسوس قويتاي لو ما عنتقن بيسوس كروستوسم أمرو زباله كله نكروستوس كمارخ يسوس قويتاي أمرو زباله كله نكروستوس كمارخ لعل زباله حسابات مس حساب أملاخ صلاة زباله كله بيسوس كروستوسم لو ما عنت نفرس لنا يسوس قويتاي بيسوس لو ما عنت يفرس بيسوس لو ما عنت يفرس بيسوس لو يفرس بيسوس لو يفرس أملاخ يترى يا حبيب بيسوس لو ما عنت يفرس أبكر مسبا أملاخ كوليان كوين استعمته بيسوس لو ما عنت يفرس كابو أمروس بأملاخ لو يفرس بيسوس يفرس له بود أملاخ بيسوس كروستوس من الناس الآن لو ما عنت يفرس بيسوس لو ما عنت يفرس بيسوس لو ما عنت يفرس بتقويتا قويتوت نقوس نقستات أملاخ أمالخ تزخونه إيسوس كروستوس سم زبلا زقسو برك زبلا بكرميز بركخ لسان زبلا سؤمانو نا يهودان بس إيسوس كروستوس قولي يزبل أبي يزبل لو ما عنتي بيسوس يفرس الله أنا بيسوس يفرس الله أنا بيسوس يفرس بيسوس يفرس بيسوس يفرس أنا إلشاداي أملاخي نعيدوز أنكن نجارالوز بلغويتا إكسيابير إلشاداي أملاخي نجارك لهان مزقال تسامع عذرا يسوس غويتا إكسيابير كوميلو بعلو نبرام كوميلو أنا إلشاداي أملاخي نعيدوز أنكن نجارالو يسوس غويتا حزب أملاخ لو ما عاد إكسيابير شقو نجارالو دي أنت تزارب إكسيابير شقو نجارالو دي دقوم معاولك إكسيابير سكبل زشقو نجار سلسة الله እግዚአብሔርካ ናታይ ስለዝኾነ ኣነውን ኣይጭነቕኒ ኣምላኸይ ኤልሻዳዩ ህድእ በልሞ ኣምላኽ ምዃነይ ኣስተብህል ሎማ ሓንቲ ህዝቢ ኣምላኽ ህድእ ኢልካ ምሕሰብ ውፃእ እሞ ካብ ነገራት ውፃእ እሞ ካብ እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ ኣሕዋት ክዛ ህድእ በልሞ ኣነ ኣምላኽ ምዃነይ
أستبهل مال تواتي سب مستربشة سب مستهوخة سب عقله مصببه أملاخنت نايك زيابير كابو مروت أفيو ناي نقرات عبيت يدري يسوس قويتاي هدي مسبلكا مريت مسرقت ساقل اترقيت كاز لها مريت نعوز فترك زيابير أملاخي مخنياتو سمايات فترة نمدرد لما كمن جرا دسنكته زبل صحفة يسوس قويتاي كمن جرا نمدرد دسنكته زيابير أملاخ يسوس قويتاي قويتانا مسكنا كالنا بزمن فزق زيابير قبائنا خطل دما يتصلي الله حزبخا كملخ كله كمسكن كله زيابير كزمر كله قال كزبخ كله عبلبو أبيت كان دار عيك زيابير أملاخك خير تصلي الله قبائنا زيابير منفس نا أبيت كاي قوات الرقويتا قبائنا زيابير أملاخي زيابير عبب مهوانك زيابير زقلص منفس كاك زيابير يسأل لقويتا عبو أمرو حزبخاك زيابير أملاخي أبيت كاي يسأل عبلب حزبخاك زيابير أملاخي أبيت كاي يسأل زيابير أملاخي أما خلنا الله موسم كاي بارخ حج دماغ زيابير مستوم بحج زغلغلوك زيابير مزمرانن قال زبرك زيابير منفس كان حيل خان كون صلي الله اما خلنا الله مو امونيخا نمسكنك لنا هاللويا بإيسوس كريستوس እግዚአብሔር ድማ ሰዓሪ ሃሌሉያ ስሙኻ እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር ተዋጋኢ እግዚአብሔር ሰዓሪ እዩ እግዚአብሔር እዩ ኃይለይን መዝሙረይን ምድሓንካ ኾነኒ እዚ ኣምላኸይ እሞ ልዕል ከብሎይ ኣዝኻ መስግኖ እግዚአብሔር ሰዓሪ ስሙ እግዚአብሔር ስም መዘከሪ እግዚአብሔር እዩ ይብል ቃል አምላክ ሃሌሉያ ንሱ ጎይታ ሰራዊት እዩ ስም መዘከሪ ድማ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ኣብዚ ስም ዝምዕቆብለና ሃሌሉያ እዚ ስም ዝፀውዕ ዘበለ ይድሕን እዚ ስም ዝፀውዕ ዘበለ ሃሌሉያ ይፍወስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክንድሕነሉ ዝተዋህበና ስም ክንዕቆበሉ ዝተዋህበና ስም ካውሕና ዝኾነ ስም ሃሌሉያ ነዚ እንዳተረዳእና ስም እግዚአብሔር ክንጽውዕና ሃሌሉያ ኣብ ጸልማት ዘበለ ስም እግዚአብሔር ክንጽውዕና ኣብ ዝኸብደና ዘበለ ስም እግዚአብሔር ክንጽውዕና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ
تمكعتاي تمكي حلو عبس وتاكو يعوتني عبرسي تلاتي دوابيلوني عبرسي تلاتي دوابيلوني سمك حبني تمكعتاي تمكي حلو عبس وتاكو يعوتني عبرسي تلاتي دوابيلوني عبرسي تلاتي دوابيلوني يسوس 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 كتوي عين السمكة دقيمة دقايمة كتوي عين السمكة زي منو زي تقب كنا يطعم سمكة زي منو زي تقب كنا يطعم يسوس 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 كتوي عين السمكة دقيمة دقايمة كتوي عين السمكة زي منو زي تقب كنا يطعم سمكة زي منو زي تقب كنا يطعم سمكة يسوس 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 كتوي عين السمكة دقيمة دقايمة كتوي عين السمكة زي منو زي تقب كنا يطعم سمكة زي منو زي تقب كنا يطعم سمكة Some
አይተለወጠን እጅውን ኃይልክ ከብር ስምካ ርዑት ናይር ስምካ አርዑት ይሰብር ስምካ አይተለወጠን እጅውን ኃይልክ ከብር ዘይምኖ ዘይትገብ እንደይጥዕም ስምካ ዘይምኖ ዘይትገብ እንደይጥዕም ስምካ ዘይምኖ ዘይትገብ እንደይጥዕም ስምካ ርእሲ ኩሉ ስም እዩ ክቡር እዩ ስምካ ልሳን ኩሉ እመን ንኽብር ስምካ ከም ዝባለ ሓዊ ሓያል እዩ ስምካ ልሳን ኩሉ እመን ንጎይትነትካ ልሳን ኩሉ እመን ንጎይትነት ኩሉ ርእሲ ኩሉ ስም እዩ ክቡር እዩ ስምካ ኩሉ ክብርከ ንኽብር ስምካ ከም ዝባለ ሓዊ ሓያል እዩ ስምካ ልሳን ኩሉ እመን ንጎይትነትካ ልሳን ኩሉ እመን ንጎይትነት ኢየሱስ ኢየሱስ ክጽውዖ ንስምካ ደጊመ ደጋጊመ ክጽውዖ ንስምካ ዘይምኖ ዘይትገብ እንደይጥዕም ስምካ ዘይምኖ ዘይትገብ እንደይጥዕም ኢየሱስ 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 ክጽውዖ ንስምካ ደጊመ ደጋጊመ ክጽውዖ ንስምካ ዘይምኖ ዘይትገብ እንደይጥዕም ስምካ ዘይምኖ ዘይትገብ እንደይጥዕም ስምካ ሃሌሉያ 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 ስምካ ዝፈስስ ግቢ ኣለዎ ውቃበኻ ውንውኖ መሳኪ ብርኻሞ ሽቶ ኣለዎ ስለዚ ነዚ ነፍሰይ ትልኮ ፍትወይ ሓልፋሎካ ኢየሱሰይ ዝያዳ ኣለካ ፍትወይ ሓልፋሎካ ኢየሱሰይ ዝያዳ ኣለካ ካብ 10,000 ጻዕዳን ቀይሕን ትምረቲኻ ኢየሱሰይ ሓልፋሎካ ካብ 10,000 ጻዕዳን ቀይሕን ትምረቲኻ ኢየሱሰይ ዝያዳ ኣለካ ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ
نسمع زي منو زي تقاب كنا يتعب سمع زي منو زي تقاب كنا يتعب سمع يسوس يسوس يتوعو ينسمع دقيمة دقاقيمة يتوعو ينسمع زي منو زي تقاب كنا يتعب سمع 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 يسوس يسوس يتوعو ينسمع دقيمة دقاقيمة يتوعو ينسمع زي منو زي تقاب كنا يتعب سمع 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 Jesus, hallelujah, yeah, yeah, yeah. Jesus, Jesus, hallelujah, hallelujah, Jesus, Jesus, yeah. It's Lord, mighty hallelujah, 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 Jesus.
ኢየሱስ ኃይል ኣለዎ ንኸናግፈኒ ኣብ ግዜ ትንባይ ረቕባ ዝኾነኒ ኢየሱስ ኃይል ኣለዎ ንኸናግፈኒ እግዚአብሔር ብርሃነይ ኃይሊ ሕይወተይን እግዚአብሔር ብርሃነይ ኃይሊ ሕይወተይን ሃሌሉያ 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 ስባሕሎ ንሱ ባዕሉ ኢየሱስ ባዕሉ ጽላል ካብ ኮነኒ ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ
ልበይ አይፈርህም ረዳኢ አሎኒ ሰራዊት ተመተ ንኽቃወመኒ ልበይ አይፈርህም ረዳኢ አሎኒ ኣብ ግዜ ጽዋዕ ረዋ ዝኾነኒ ኢየሱስ ሓይሊ ኣለዎ ንኸናግፈኒ ኣብ ግዜ ጽዋዕ
ዘመን እግዚአብሔር አለው እግዚአብሔር የመንዩ እግዚአብሔር የመንዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር የመንዩ ሃሌሉያ ሰብኳ ሐደራት ብሎ ንሰብኳ ታምኖ እግዚአብሔር ግን ሐለፍ አለው እግዚአብሔር እኮ ሐለፍ አለው እግዚአብሔር ሐለፍ አለው እስኪ ሃሌሉያ ንጸልይ እግዚአብሔር በዝንጎዚ በመንፈሱ በኃይሉ በጸጋው ነዝጉባኤ ክበጽሖ ደሊሎ ክበጽሖ ደሊሎ ሃሌሉያ ንጸልይ በሐንሳብ ኮይና እግዚአብሔር ረዳኢዩ እግዚአብሔር ረዳኢዩ እግዚአብሔር ረዳኢዩ እቲ ኣብ ጸልማት ብርሃን ይብራህ ዝበለ እግዚአብሔር እዩ እቲ ኣብ ጸልማት ብርሃን ይብራህ ዝበለስ እግዚአብሔር እዩ ጸልማት ኣይሕዘካን እዩ ጸልማት ኣይክሕዘክን እዩ ጸልማት ኣይክሕዘካን እዩ ጸልማት ኣይክወርሰካን እዩ ጸልይ ሕዋተይ መንፈስ ቅዱስ ንቀባበሎ ሃሌሉያ 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 ብጸሎትን ብናይ መዝሙር እዋንን እግዚአብሔር ዝተዛረበና ትውግእ ናተይ ይብለናሎ እግዚአብሔር ትውግእ ናተይ ትውግእ ናተይ ትውግእ ናተይ ሃሌሉያ ንብርሃንካ እግዚአብሔር ከድምቆ ጸልማትካ ኣይክቐርበካን እዩ ጸልማት ኣይክወርሰካን እዩ ጸልይ ሓወይ ጸልይ እግዚአብሔር ከምቲ ዝበሎ እዩ ዝኸውን እግዚአብሔር ከምቲ ዝበሎ እዩ ንእግዚአብሔር ይኣምኖ እየ ዝብል ሰብ ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር ይኣምኖ እየ ዝብል በዝንግሆዚ ንእግዚአብሔር ይኣምኖ እየ ዝብል ዝሕግዘኒ ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር ይኣምኖ እየ ከምቲ ዝበሎ ከምቲ ዝተዛረቦ ከምቲ ዝሓሰቦ ኣብ ህይወተይ ኣብ ናብራይ ኣብ ህዝበይ ክገብሮ ይኽእል እዩ ክገብሮ ይኽእል እዩ ንእግዚአብሔር ይኣምኖ እየ ጸልይ ሕዋተይ 1 ሚኒት ንእግዚአብሔር ይኣምኖ እየ ውጋይ ዝዋጋኣለይ ንሱ እዩ ንእግዚአብሔር ይኣምኖ እየ ብርሃነይ ዘብርሆ ንሱ እዩ ንእግዚአብሔር ይኣምኖ እየ ይኣምኖ እየ ዝእመን እዩ እግዚአብሔር ዝእመን እዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጐይታ እዩ ኣመስግንዎ ሕዋተይ ሃሌሉያ ኣመስግንዎ ጽናዕ ይብለካ እግዚአብሔር ትባዕ ይብለካ እግዚአብሔር ጽናዕ ይብለካ እግዚአብሔር ትባዕ ይብለካ እግዚአብሔር ሃሌሉያ መዘምራን በቃ ኣብ ቲሸርቶም ዝተጻሕፈ ጽናዕ ትባዕ ኣነ እግዚአብሔር ክረዳእካይ ጸልማት ኣይክቐርበካን ከም እምነትካ ክኾነልካ ይሓወይ እስኪ ብዓብዪ ታቂዒትን ዕልልታን እቲ ቃል ንዓና ከም ዝኾነ ዝኣመነ ሃሌሉያ 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 ሕጂ ኸዓ ብዛዕባ ምድርና ክንጽሊ ኢና ብዛዕባ ህዝብና ክንጽሊ ኢና ከምቲ ኩሉ ግዜ ንጎንጎ ንገብሮ ካብ ወትሩ ሕልፍ ዝበለ ብዛዕባ ምድርና ክንጽሊ ይግባአና ብዛዕባ ህዝብና ክንጽሊ ይግባአና ኢየሱስ ጐይታ እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስኩላትና ንተስእ ካብ ዘለናዮ ብኽብሪ ኣምላኽ ክሓተኩም ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጠልዩ እስኪ ብዛዕባ ምድርኹም እስኪ 1 ደቂቓ 2 ደቂቓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክንቀርብ ኢና ብዛዕባ ከባቢና ክንጽሊ ኢና ብዛዕባ ህዝብና ክንጽሊ ኢና ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክንጽሊ ኢና ጸልዩ ሕዋተይ ደም ዝለመደ ውግእ ዝለመደ ህይወት ሰብ ዝለመደ በልዎ ሕዋተይ ግንሕዎ ሃሌሉያ ካብ ካልእ ፍትሒ ተረኽበን ካብ ካልእ ፍትሒ ተረኽበን ካብ ካልእ ድምፂ ተሰምዐን
ጸልዩ ኣሕዋተይ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኢዱ ሓፃር ኣይኮነትን ሃሌሉያ የስ ሃሌሉያ ግን ሕዎ ሃሌሉያ ኣብቲ ምድርቲ ደም ከፍስስ ዝወፀ ኣብቲ ምድርቲ ደም ዝለመደ ኣብቲ ምድርቲ ተዛረቡ ኣሕዋተይ ስልጣን ኣለካ ተዛረብ ዓቕሚ ኣለካ ተዛረብ ዝሰማዕ ኣቦ ኣለካ ተዛረብ ዝገንሕ ኣቦ ኣለካ ተዛረብ ጸልማት ከይስልጥን ተዛረብ ተዛረብ ሞት ከይስልጥን ተዛረብ ሕይወት ሰብ ከይበርስ ተዛረብ ተዛረብ ዝሓወይ ተዛረብ ሃሌሉያ እግዚአብሔር እፍ ይበሎ እግዚአብሔር እፍ ይበሎ ናይ ጸልማት ስራሕ እፍ ይበሎ ናይ ዲያብሎስ ስራሕ እፍ ይበሎ ደም ዝለመደ በኢየሱስ ስም ደም ዝለመደ በኢየሱስ ስም ደም ዝለመደ በኢየሱስ ስም ይገናሕ ካብ ምድረይ ይገናሕ ካብ ደቂ ህዝበይ ይገናሕ በጌታ በኢየሱስ ስም ይገናሕ በኢየሱስ ስም ይገናሕ በኢየሱስ ስም ይገናሕ ኣማከል ሕዋት ኣትዩ ውግእ ዝዘርእ ኣማከል ሕዋት ኣትዩ ውግእ ዝዘርእ ኣብ ሓድሕድ ሕዋት ኣትዩ ውግእ ዝዘርእ ተዛረቡ ሕዋተይ ተዛረቡ ስልጣን ኣለና ተዛረቡ በጌታ በኢየሱስ ስም ተዛረብዎ በጌታ በኢየሱስ ስም የስ ዝፈረሰ ይኹን ዝፈረሰ ይኹን ዝፈረሰ ይኹን ዝፈረሰ ይኹን ዝፈረሰ ይኹን ዝፈረሰ ይኹን ህዝቢ ኸጽንዕ ዝመጸ ዓሌት ከጽንዕ ዝመጸ በጌታ በኢየሱስ ስም ተዛረቡ ኣሕዋተይ ተዛረቡ ካብ ምድሪ ኢትዮጵያ ይፍረስ ካብ ምድሪ ኢትዮጵያ ይፍረስ ካብ ምድሪ ኢትዮጵያ ይፍረስ ካብ ጎረባብትና ይፍረስ ካብ ኣሕዋትና ይፍረስ በጌታ በኢየሱስ ስም ይፍረስ በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ ካብ ሓደ ሰብ ንበልጽ ኢና ካብ ሓደ ሰብ ንበልጽ ኢና ኣሕዋተይ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንስማዕ ሰባት ኢና እግዚአብሔር ንህዝብና ምሕረት ግበር ንምድርና ምሕረት ግበር ንኤርትራ ምሕረት ግበር ንጎረባብትና ንደቂ ትግራይ ምሕረት ግበር ንህዝቢ ኢትዮጵያ ምሕረት ግበር ውግን ወረውግን ካብቲ ከባቢ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸጥ ክብል ንጽልለና ሰላም ክኸውን ንጽልለና ንሕና ናይ ሰላም ሰባት ኢና ሰላም ንብል ኣለና ንሕና ናይ ሰላም ሰባት ኢና ሰላም ንብል ኣለና ንሕና ናይ ዕርቂ ሰባት ኢና ሰላም ንብል ኣለና ንሕና ናይ ዕርቂ ሰባት ኢና ሰላም ንብል ኣለና ምሕረትካ ኣብ ኣሕዋት ኢትዮጵያውያን ይኹን ኣብ ኣሕዋት ኢትዮጵያውያን ይኹን ኣብ ኣሕዋት ኢትዮጵያውያን ይኹን ዓይንቶም ክኽፈት ብረቶም ክድርብዩ ሰላምካን ምሕረትካን ከስተማቕሩ ጎይታ ትኽእል ኢኻ ሰማዕ ዘይብሉ ድምፂ ዘይብሉ ትኽእል ኢኻ መንፈስ ቅዱስ ትኽእል ኢኻ በዚ ንግሆዚ ትኽእል ኢኻ ነመስግነካ ንባረኸካ ምሕረትካ ኣብ ምድርና ስለ ንርኢ ናትካ ነገር ኣብ ምድርና ስለ ንርኢ ናትካ ነገር ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ንርኢ ጎይታ ኣብ ልብና ኣብ ልቢ ኣሕዋተይ ከተቐምጦ ብዛዕባ እዚ እውን ደው ክንብል ክንጽሊ ይግባአና እሞ ጎይታ ምሕረትካ ከተብዛሓልና ንጽሊ ስለ ዝሰማዕካን ክብሪ ኩሉ ነቲ ዓብ ስምካ ይኹን ኣሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ከመይ ሓዲርኩም ድምፅኹም ኣይስማዕን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር ሰናይ እዩ ንመጀመርያ ግዜ ናብ ጉባኤና ዝመፀ ዌልካም ናይ ምባል ባህሊ ስለ ዘለና በዚ ቁሪ ኣብ ማእከልና ዝመፁ ኣሕዋት እንድሕር ኣለኹም ዌልካም ክንብለኩም ንደሊ ሙቕ ሰላምታ ክነቕርበልኩም ንደሊ ጋሻ
جودي حفتي يري الله غنو يحجزه أما أكلنا أي نبرتن جي مسياتنا الله كبرنا أملاك يكون ويلكم جودي حفتي يا بير يباركي كله قاشان دحرالينا أجايش يبلان كلاتنا دك جزائنا يا بير تبارك يكون سمونا ومدباتنا ربع كابس عشر دشت جمر نيوانجيل أقل قلوت الله أبوك نحبر ربع كابس عشر دشت جمر نيوانجيل أقل قلوت لنا أبوك كنحبر تدق كفوتيو كمون قدام كابس عاد حمشتس كابس عاد شومونته نايق الأملاخن نايق صلوتن جزيلو الذي أبون ندا تمزجبنا كنمت بتكريستيان تحبر سنبت كمستري وكل تبري زلنا قدامي أبري كاب عصرت عدد جمر تخلى أبرون كاب ساعات حمشتز جمر الذي ندا تمزجبنا كنمت يجبأنا أيوه قال أبصمنا ومرباتنا سونين سولسن حموسن بزوم زكايد نايس أولوت برنامج الله أبون أبغزانا كوفيلنا كلنا كنسلي كلام لا كنسمع يجبأنا إمو أبوها كتحبرو مليسي يعدم كبرنا أملاك يكون أنتي متنبهت زلاتني مينس جروب ويكا نايدك تبعتيو أقلقلوت نزمت زلو قدام لك ساعة سلسته أبزبوت هذه أخيبا كلون ناي سلذي دك تبعتيو بزوم تسمع زلهم أبزبوت هذا زلهمون كلاتنا ساعة سلسته أبزبوت هذا نركب يقبأنا إمو بتكريستيان إزي تحبر كبرنا أملاك يكون يسوس قويتاي سلتته مبان 20 كبرنا أملاك يكون مبان 20 بدحريت كتبوا تخليكم كمون ترانسفر أونلاين كوناون كتبوا تخليكم سلازي بزت عمكم أقلقلوتكم كتملقوا نحبر إخزيابير يبارككم حجي كلاتنا نقل أملاك ناتا دالنا ناتا تصابنا كنت أنحينا كبرني يسوس يكون እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ ንጎይታ በዘኸውን መንገድ ድጌርና ጭብጨባና እልልታና እስኪ ንጎይታና ሀቦ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክና ይሁን አነ ዝበልኩ አርሴናል ጎል የትያ አይበልኩን ወይ ሓደ ናይ ቀበሌ ሊቀመንበር መጽዩ አይበልኩን ንጎይታ በዘኸውን መንገድ ድጌርና ግን ንጎይታ እስኪ ነኽብሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ كابزن لا نخلينا نقويتا كبرنا أملاخنا يخون يسوع كريستوس قويتاي زيابير مسكن مهرت زيابيريو تأجاج زيابيريو كلاتنا لومي أبيتو تأكيبنا زلنا زدما مسكانا كوسد زجبو بكو زخونا أبزوفانو أبلا علي الله يسوع قويتاي جدماك على زيابير مبارك نسم الله جزيو لما قلتك على زيابير زمسالنا باستر ميل زيابير مسكن زيننا وحمتات كبابي نحمسة عامة زجل جلسب أما أخلنا ترخيبوك على إخزيابير ككافلنا خلو كم أبي الدل نصدم موك إخزيابير مسجن أب كله عالم دازورة على إخزيابير زجل جل نعملخ باريايو قويت هذا ما فقيدو بزعم على تزياد ما أخلنا خوين الله تمالي زينا بركم سبات ناينوجو أبزوم بس باستر أبيل تمالي مش قد ما خمو بس باستر ميل بتعمل صبوا جروم كذي نيرونا إخزيابير مسجن زي تباركم سبات اللهم دو እግዚአብሔር ይባረክ ክብርና አምላክና ይሁን እምባር ሕጂ ብዙህ ጊዜ ከየጠፋሁ ፓስተር ሜል ናብዝ ኸድሞይ Apostle Mel Mulan is in the house and we're very glad and happy to have you this morning pastor and Peniel Church family would you please help me to welcome man of God Apostle Mel Mulan. Good morning. Good morning everyone. كما يحضركم كل خيركم Good to see you. ترايو دست بلو How are you? كما يلهم Are you well? دحانديهم So pleased to see you. دعم دست بلو كنرايكم You are a fine looking gentleman. And you too, fine looking. And ladies, beautiful ladies. لكن سيو ترايا دس يبل How wonderful to be with you this morning. لو منقوم سخم وخان خندي دس يبل Such a wonderful time of worship. تعمي دست بلنا يملخو جزيان I يورنا didn't know what you were singing, but I could feel it in the spirit. انتهي تقول خمس نباركم ما يرد عنن جن بمنفس جن يردون يري Hallelujah. I am your friend.
أنا محازخم ويكا عرقهم Pastor, this is one of the most wonderful pastors in Canada. أزي كاباب كندا كابزلو باسترات تي زبالة It ساي is, and you're the most wonderful church. أزيكم دست بلو بتخرشانيهم I'm so glad to be here with you. أبي أما أخلكم من لوي دست بلاني I am your spiritual father. أنا منفساوي أبوهم I got white skin. أنا تسعد غربة هلني You got brown skin. براون سكين هلكم But we're the same. قلنا حدينا The Bible says we're one blood. مصحاب قدوس حدا دمينا يبلنا There's no difference between you and me. في اللي بلنا أنا منقوخ من We got the منقوي same blood. هنا حدا We got دمينا the same spirit. حدا We منفسينا got the same Jesus. حدا يسوسنا رخيبنا Come on, hallelujah. هللويا بلو Hallelujah. And so good to be with you this morning. That's Now, evil. Lom at nugom the sa end of the mukhan. service, we're going to dedicate baby Zoa. لو ما Zoe. عندي هتسان زوي نعمل كنوفيانا It's going to be so wonderful. زي دس دبل نجار خوني But before we do that, would you stand? قد مسو مقبارنا خابز لكم ودا We're بل going to كتبلو read the scripture in your language. بناتكم قانقوا قال خفلي خام مصحف قدوس كنا ندبينا Zechariah chapter 4 verses 1 through 6. تنبيز زكرياس معراف أربعة كاب حدا حساب شدوش زلو خنا ندبينا Then I'm going to tell you a story from the Bible, كاوشعو خام مصحف قدوس قال تاريخات كنا قروكم and then I'll preach from this scripture, كاب زي صحف زي دما تبقيسه كسبو خيا مالتي and then we'll talk about God's great church. بزعبا نايك جابهر حباي بتخرشان كاخ نزاربينا Are you ready? دلواديهم Hallelujah. هاليلويا Zechariah 4 verses 1 through 6. اوكي كارياس كاب معراف أربعة خلاتنا تراوتينا كاب حدا زلو كساب شدوش خنببه اتي ززاربني زنبر ملاخ كا تملسو خمتي سب كاب دك اسو زبرابر ابرابرني انتي تري اللوخا دما بلني انا خابلكو انه حدا قواميق انديل كلنتنو ورقي ابرؤسو خا اندا زيتون ابؤون شوعته مبراهتاتون زلو ري اللوخو نتن ابرؤسو زلوا مبراهتات كا شوعته شامبقو اللون ابطقو دما خلته اولي اللوا تحنتي اب يمان تحنتي اندا زيتي تحنتون اب صقامين اتتزاربن زنبر ملاخ دما غويتاي ازياتن انتين الى ملس كلهم اتتزاربن زنبر ملاخ كا ازياتن انتي مخانن دواي تفلطني خا إلو ملسلي أنا دما غويتاي أي فالين بلغم شعون السم ملسة إزي اتن زربابيل زبلك قالك جي أبيريو بمنفسي انبر بغلاتن بحيلن أيكونن يبل جي أبير غويتا السراويت أتعابي خرن منيخا أبقدم زربابيل قول كتكون إيخا تسقا نوء ناتبه لخج الدار كله اتأمن رأسي كوتو إيو إلو نقرني You may be seated. كوف كتبلو تخليهم Here's the background to the story. إزي تدحر بايتا نايتي تاريخيو The children of Israel are taken captive. دك إسرائيل نامركو توسيدهم لزنابرا كيزيو Zerubbabel, Nebuchadnezzar نبوكودنصر comes to their city, نابكتهم أمس متى burns their city, نتختما قاتلوي takes the people captive, اتسابات مركو غيرها وسيدهم and the people are spread all throughout the Persian Empire. اتزود ما بكل نايت ميدان فارسن بوتا فح إلو مالت You've read the story of Daniel. نايداني إل تاريخ هم بيبكم اللهم You've read the story of Esther. نايسير تاريخنا هم بيبكم اللهم They were taken into captivity. نامركو أم توسيدهم You've heard the story of Shadrach, Meshach, and Abednego. نايسيدرا مساق أبينغو تاريخ هم بيبكم اللهم They were scattered into the Persian Empire all over the lands. نابت ناي فارس بوتا بمول فح إلو ميمنيرهم And then God raised up a king called Cyrus. قويت እግዚአብሔር ما حدا نغوس أتسيو كيروس دبهال نغوس Now, the city of Jerusalem had been burned with fire. يروساليم تقاتل بحاول نديد أنيرا The church, the temple had been destroyed. اتمقدس ون فريسي نيرو And after 70 years, دحر 7 عمد ما God sent a prophecy, እግዚአብሔር ትንቢት ሰዲዱ and God said, እግዚአብሔር ما I know the plans I have for you to prosper you and give you a future. تنعخم زلني حسابن بلني فلت مفتم أن تسفان كوكم سنايد حن برنايكفو أيكونن زبل And so King Cyrus made a decree.
እዚ ድማኒ ንጉስ ቂሮስ አዋጅ አውጅ ማለት He said to Ezra and Zerubbabel, I want you to go back to Jerusalem and rebuild the temple. ንእዝራን ንዘሩባቤል ድማ ከምዚ ኢልዎም ናብ ኢየሩሳሌም ተመለሱ ነታ ከተማ ነታ መቅደስ ድማ And ህነጽዋ so ኢልዎም thousands of Israeli people returned back to Jerusalem. አሽሓት ዝኾኑ ደቂ እስራኤል ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ተመሊሶም And they started building the temple. ነቲ መቅደስ ድማ ከዓይዎ ጀሚሮም They laid the foundation of the temple. ነቲ መሰረት ምስ አንበርዎ ድማ ናይቲ መቅደስ And then there was great opposition. Great opposition. ብዙሕ ዓይነት ተቃውሞ ድማ መጺዎም እዩ Sanballat and Tobiah opposed them, ሳንባላጥን ጦብያን ዝበሃሉ ተቃውሞሞም frustrated them, ብጣዕሚ አጨናኒቆሞም wrote letters against them. ደብዳቤታት ድማ ጽሒፎምሎም And the Bible says the work of God stopped. እቲ ዕዮ አምላኽ ድማ ደው በል አቋረጽዎ ይብል For 14 to 18 years, ካብ 14 ክሳብ 18 ዓመታት the temple was stopped. እቲ መቅደስ ምስራሕ ደው The ኢሉ building was stopped. እቲ ምስራሕ ደው ኢሉ And the people that had come back to Jerusalem went up into the mountains and hills and began building their house. እቶም ህዝቢ ድማ ነቲ ስራሕ አቋሪጾም ናብ ጎቦታት ከይዶም ዕንጨይቲ አምጪኦም ናይ ገዛ ርእሶም ቤት ክሰርሑ ጀሚሮም After the 14 to 18 years, God speaks to Zechariah. ድሕሪ 14 ዓመት ግና እግዚአብሔር ንዘካርያስ ተዛሪቦ And he says to Zechariah, ንዘካርያስ ከምዚ ኢልዎ what do you see? እንታይ ትርኢ ኣለኻ ድማ ኢልዎ And God gives him a vision. አምላኽ ድማ ራእይ ሂብዎ A vision that will change his life. ንህይወቱ ዝቕይር ራእይ ሂብዎ A vision that will give him a new direction. ሓድሽ አቅጣጫ ዝህቦ See, ራእይ ሂብዎ vision is the greatest power you can have in your life. ራእይ ኣዝዩ አገዳሲ ዝኾነ ነገር ክህልወካ ዘለዎ ኣብ ህይወት እዩ Because vision moves you forward. ምክንያቱ ራእይ ንቅድሚት እዩ ዝወስደካ You see something you've never seen before. ቅድሚ ሕጂ ርኢኻ ዘይትፈልጥ ክትርኢ ዝገብረካ You begin to do something you've never done before. ጌርካዮ ዘይትፈልጥ ክትገብርካ እዩ ዝገብረካ You go places you've never gone before. ጌርካዮም ዘይትፈልጥ ቦታ ክትከይድ እዩ ዝገብረካ What do you እንታይ see? ትርኢ ኣለኻ You see, this is the principle of life. እዚ እቲ መምርሒ ህይወት What you see እንታይ ትርኢ ኣለኻ is what you will be. እቲ ትሪኦ ንሱ ኢኻ ትኸውን Hallelujah. ሃሌሉያ God wants to give you a vision. ኣምላኽ ራእይታት ክበኩም ይደሊ እዩ What do you see? እንታይ ትርኢ ኣለኻ And so he begins to describe the vision. ነቲ ራእይ ድማ He ክትንትነሉ says, ጀሚሩ I see 2 olive trees. ክልተ You can see the ኣውሊዕ picture. ድማ እርኢ ኣለኹ See ኢልዎ the picture right here on the screen. እዚ ስእሊ ኣብዚ ስክሪን ኣሎ ክትዕዘብዎ ትኽእሉ ኢኹም 2 olive trees. I'm looking for it. ክልተ He says, ኣውሊዕ there they are, 2 Omer olive Elohim. trees. He says, I see 2 olive trees, ክልተ ኣውሊዕ ኦም ርኢ ኣለኹ and the olive trees, the berries on the olive trees are dripping with oil. እቲ ክልተ ኣውሊዕ ገረብ ድማኒ ፍረ ምስኡ ዘለዎ ዘይቲ ዘንጠብጥብ ድማ እዩ ነይሩ The oil is flowing down through the golden pipes. እቲ ዘይቲ ድማ በቲ ወርቃዊ ሻምብቆታት ብኡ ገይሩ ክወርድ And ጀመረ ይብለና the oil is flowing down to the candlestick. እቲ ወርቃዊ ዘይቲ ድማ ናብቲ ቋሚ ቀንዴል ናብኡ ኣቢሉ ይወርድ ነበረ And ይብል the candlestick is lit and on fire. The candlesticks are on fire. እቲ oil is ቋሚ burning. ቀንዴል ድማኒ ክነድድ ጀመረ ይብል Hallelujah. ሃሌሉያ And it's a picture. እዚ ስእሊ ነይሩ It's a picture of 2 great prophets. እዚ ስእሊ እዚ ድማ ናይ ክልተ ዓበይቲ ነቢያት እዩ ዘመልክት The prophet Zechariah, ነቢ ዘካርያስ the first tree, ቀዳማይ ገረብ is going to go back to Jerusalem, ናብ ኢየሩሳሌም ዝተመልሰ and he's going to get the building program back in operation. He's coming back to Jerusalem to rebuild the house of God. እዚ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም መጺ ድማ ነታ መቅደስ ምን ትኽሰርሕ እዩ There's another tree ካልኣይ ገረብ ድማ ነይሩ that is a picture of Haggai the prophet. እዚ ድማ ናይ ሃጌ እቲ ነቢ እዩ Haggai the prophet ሃጌ እቲ ነቢ are going to come back to Jerusalem, ናብ ኢየሩሳሌም ምስ መጸ and they're going to prophesy. ክንበኻ ጀሚሩ It's time to build the house of God. ንቤት እግዚአብሔር ታንጽሉ ጊዜ ሕጂ እዩ Hallelujah. It's time to build the house of God. እቲ ጊዜ እቲ ሕጂ ቤት ኣምላኽ ታንጽሉ Let ኢልዎም me shout it to you.
Let me shout at the message to you. ናባኹም ገጸይ ዘመልእኽቲ ዓዊለ ክብሎ It's time to build the house of the Lord. ንቤተ እግዚአብሔር Somebody ተሃንጹ ጊዜ shout እዚ ጊዜ እዙ እዩ። hallelujah. ሃሌሉያ በሉ They argue with him. ምስኡ ተኻቲዖም They say we're living up in our sealed houses. ኣብ ስሉም ኣባይትና ንቕንበጥ ኣለና ኢሎሞ It's not time, they argue. ንካትዑ ጊዜ ይኮነን ነይሩ And Haggai the prophet continues to prophesy. ሃጌ ግና ንምንባይ ቀጺሉ And he prophesies. ተነቢሎም ድማ And he prophesies. ተነቢሎም ድማ And he prophesies. ተነቢሎም ድማ And he prophesies some ተነቢሎም ድማ more until the people arise. እቶም ህዝቢ ክሳዕ ዝትሱ Go and get ተነቢሎም wood and stone ዕንጨይትን እምንን ኣምፁ and bring it back to the temple site ናብቲ መቕደስ ድማ ኣምፅዎ and begin to build the house of the Lord. ቤተ እግዚአብሔር ድማ Come ህነጽዎ on, somebody shout hallelujah. ሃሌሉያ The trees talk about ministry. እቲ ኣግራብ ብዛዕባ ኣገልግሎት እዩ ዝዛረብ God ዝነበረ has given you a ministry. እግዚአብሔር ኣገልግሎታት ሂብኩም ኣሎ The olive berries speak about the anointing. እቲ ናይ ኣውሊዕ ዘይቲ ወይ ድማ ፍረ ድማ ብዛዕባ ቅባት እዩ ዝዛረብ The golden pipes speak about purity. እቲ ሻምብቆታት ወርቃዊ ሻምብቆ ድማ ብዛዕባ And ንጽህና the ይዛረብ candlestick እቲ ሻምብቆታት ወይ ድማ እቲ is a picture of the church. ናይ ቤተ ክርስቲያን ምስላ እዩ ነይሩ Come on, somebody shout hallelujah. ሃሌሉያ በሉ You are a ministry ንስኻትኩም ኣገልገልቲ to be anointed with oil, ብዘይቲ ዝተቐባኹም flowing in purity, ብቅድስና ዝኸድኩም lighting God's church. ናይ እግዚአብሔር መቅደስ ወይ ድማ ቤተ ክርስቲያን እተብርሁ ኢኹም Come on, hallelujah. ሃሌሉያ What did the Bible talk about in Revelation chapter 2? መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 እንታይ እዩ ዝዛረበና Remember the story? እቲ ታሪክ ዶ ትዝክርዎ ኢኹም John is speaking to the churches in Asia. ዮሐንስ ነተን ኣብ እስያ ዝነበራ ማሕበራት እዩ ዝዛረብ ዝነበረ And he says, you must hear the Spirit ነቲ መንፈስ ዝብሎ ዘለዎ ክሰምዕዎ ኣለኩም ኢሉ and ነይሩ you must overcome. እንደገና ድማ ክትስዕሩ ኢኹም ካ ኢሉ ነይሩ And he saw Jesus in the midst of the church. ኢየሱስ ኣብ ማእኸል እቲ ቤተ ክርስቲያን ይርኦ ነይሩ Hallelujah. ሃሌሉያ We are living in pandemic times. ሎሚ ኣብ ለበዳ ጊዜና ንነብር ዘለና We're living in difficult times. ኣዝዩ ዘሸግር ጊዜ ኣሎና When the devil tries to stop our church, ሰይጣን ንቤተ ክርስቲያን ደው ከብላ the ክፍተን ከሎ devil tries to break our culture. ቤተ ክርስቲያን ንኩሉ ጽቡቕ ባህልታትና ክሰብር ኣብዚ The devil ዝተሳሉ tries to slow us down. ጸላኢ ደው ከብለና ወይ ከዝሕለና ኣብ ዝጸረሉ ዘሎ ጊዜ But we must hear what the Spirit is saying. እቲ መንፈስ ዝብሎ ዘሎ ተሰሚዕና ግና We must overcome. ክንስዕርን Hallelujah. ክንስዕር እዩ ዘለና And we must build the church. Somebody shout Betekrishna hallelujah. ዘለና እግዚአብሔር Shout ይባረክ። it. Overcome. Overcome. overcome Say it again. Overcome. 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 Shout it again. Overcome. Overcome. ክንስዕር ኢና። Hear what the Spirit is ሰዓርቲና። saying and overcome. ሰዓርቲና ክንስዕር ድማ ኢና This is the message for you. እቲ መልእኽቲ ሎሚ ንዓኹም እዚ እዩ You are one of those trees. እስኻትኩም ካብቶም ኣግራብ ሓደ ኢኹም You are to be anointed with oil. ብዘይቲ ዝተቐባኹም You are to flow in purity. ብንጽህና ድማ And the ዝተቐባኹም anointing that's in your life ቅባት ኣብ ውሽጥኹም ዘለኩም is to light God's ናይ church. እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን Come ከተብርዎ on, somebody shout hallelujah. ሃሌሉያ The greatest days እቲ ዝዓበየ of the መዓልታት church are just before us. ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቅድሜና እዩ ዘሎ These are not days when we stop the work. እዚ ትዕዮ ደው ነብለሉ ጊዜ ኣይኮነን These are the days እዚ እቲ when we መዓልታት prophesy the word of the Lord ናይ እግዚአብሔር ቃል and ክንበረሉ declare ክንሰረበሉ that God እግዚአብሔር will ድማ build ቤቱ His church ካንጻ እዩ in the most difficult ኣብ ኣዝዩ times. ኣሸጋሪ ጊዜታት Somebody shout hallelujah. ሃሌሉያ What do you see? What do I see? እንታይ ትርኢ ኣለኻ እንታይ ዝርኢ I ዘለኹ see this church destiny እዚ ቤተ ክርስቲያን becoming a ጴኒኤል great church in the city of Calgary. ኣብ ካልጋሪ ዝዓበየት ቸርች እያ I see this church እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝርያ ዘለኹ reaching all over Canada. ናብ ኩሉ ካናዳ ብተልእኹታት ክተብፅሕ I እዩ see this church እዚ ቤተ ክርስቲያን ዝርያ ኣለኹ reaching all over the world. ናብ ኩሉ ዓለም ክትበፅሕ ኣለኹ I see this እዚ church ቤተ ክርስቲያን እዚ multiplying itself ክባዛዕረ ኣለኹ at least 100 times. ናብ ሚእትታት Come on, ክትዓቢ somebody shout hallelujah. ሃሌሉያ
ሃሌሉያ በሉ Come on, hallelujah. ሃሌሉያ ሚት ጽፍኽ ዓብዝ ተሽሪ ኣለኹ I can tell you about our church. ብዛዕባ ቤተክርስትያንና ክነግረኩም Home እኽእል church, which started with just a handful of people. ክንጅምር ከለና ብሒደ ሰባት ኢና ጀሚርና And God gave us a vision. ኣምላኽ ድማ ራእይ ሂብና It was a vision of a hub on fire, a ከምዚ big wheel with a hub in the middle, ኣሃብ ማለት ከምዚ ዓብይ ወይ ድማ and reaching out. ዝነድድ ብሓዊ The hub was on fire. ዝነድድ ሓዊ The ነገር spokes were on fire. The spokes were on fire. ብሓዊ ዝነበሮ The wheel was on fire. ከምዚ ዝኸበበ ነገራት ማለት ሓዊ ዘለዎ Hallelujah. እዩ ኣሪና And today our church is all over the world. ሎሚ ቤተክርስትያንና ኣብ ኩሉ ዓለም እያ ዘላ Hallelujah. 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 What God has done for us, He will do for you. ኣምላኽ ናባና መፂ ብዛዕባና ነገር ክገብር እዩ What do you see? እንታይ ትርኢ ኣለኻ You see, the principle is there. እቲ መብርሓዊ እዩ ዘሎ What do you see? እንታይ ትርኢ Ask ኣትርኢ ኣለኻ yourself the question. ሎሚ ንገዛ ርእስኻ ሕት Look at your wife. ናብ ሰበይትኻ ርአ What do you see, እንታይ ትርኢ dear? ኣለኻ What do you see, dear? እንታይ ትርኢ What do ኣለኺ you see, sir? እንታይ ትርኢ ኣለኻ What does your wife see? What do you see? Pastor, what do you see? Come on, hallelujah. Hallelujah. I see ministry. ኣነ ኣገልግሎታት ትርኢ I ኣለኹ see anointing. ኣነ ቅብኣት ትርኢ ኣለኹ I see purity. ኣነ ንጽህና ይርኢ I ኣለኹ see the candlestick. ኣነ ሻምብቆታት I see the church of Jesus Christ. ኣነ Hallelujah. ቤተክርስቲያን ኢየሱስ ክርስቶስ እርኢ ኣለኹ Hallelujah. ሃሌሉያ And God sent Haggai and Zechariah to prophesy and rebuild the house of God. እግዚአብሔር ድማ ንሃጌን ዘከርያስን ሊኹ ነታ መቅደስ እንደገና ክትህነጽ ገይርዋ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Come on, shout hallelujah. ሃሌሉያ I want you to shout hallelujah 3 times. Hallelujah. 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 You know, a number of years ago, I took a group of people to Israel. ገለ ሒደት ሰባት ዝኾኑ ናብ እስራኤል ወሲደ ነይረ And we visited all the holy sites. ናብቲ ኩሉ ቅዱስ ዝበሃል ቦታታት ድማ በፂሕና We ኢና went to Jerusalem. ናብ ኢየሩሳሌም ከይድና We went to the Mount of Olives. ናብ ከረን ዘይት እውን ከይድና Oh, we went to the tomb, ናብቲ the መቃብር empty tomb. ናብቲ ጥራይ ዝኾነ መቃብር እውን ከይድና We went to the Sea of Galilee. ናብ ባሕር ገሊላ እውን ከይድና We sat on the shore where Jesus taught the Beatitudes. ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ኮይና ኢየሱስ ኣብቲ ዝተዛረበሉ ኣብኡ We ከይድና went to Capernaum. ናብ ቀፍርናሆም እውን We ከይድና went to Nazareth. ናብ ናዝሬት ከይድና Oh, we had a wonderful time. ኣብኡ ኩሉ ጽቡቕ ግዜ I have ነይሩና a picture of the people. And then we came to Caesarea Philippi. ናብ ዝኩሉ ምስ ገበርና ናብ ቂሳርያ ናይ ፊልጶስ ድማ መጺና Caesarea Philippi ናይ ቂሳርያ ናይ ፊልጶስ is in the north, ኣብ ከባቢ ሰሜን እያ ዘላ right along the Lebanon border. ኣብቲ ናይ ሊባኖስ ከባቢ ቦርደራዊ እያ ደላ And so Jesus takes his disciples ኢየሱስ ንደቂ መዛሙርቱና ወሲዱ to Caesarea Philippi. ናብ ቂሳርያ ናይ ፊልጶስ ወሲድዎም And he wants to give them a lesson. ኣብኡ ድማ ገለ ትምህርቲ ሂብዎም እዩ It's just a few days before he's going to die. ቅድሚ ናብ ሞቱ ዝኸደሉ ጊዜ ዝነበረ መዓልታት እዩ He will give his life on the cross. ኣብቲ መስቀል ህይወቱ ሂቡ He will rise from the dead. ካብ ሙታን እውን ተሲኡ But just before he goes to the cross, he wants to talk to them about something very important. ቅድሚ ናብ መስቀል ምኻዱ ግን ኣድሓዚ ዝኾነ ኣገዳስ ዝኾነ ነገር ክዛረቦም ግና ነይሩዎ እዩ So they walk way up there, about 300 kilometers north of Jerusalem. ካብ ኢየሩሳሌም ንሰሜን ኣቢሉ ኣስታት ከባቢ 300 ዝኸውን ኪሎ ሜትር ኣቢሉ ናብኡ ወሲድዎም Up through the Judean hills they go. ናብ And they get up to Caesarea Philippi. ብመንገዲ ናይ ይሁዳ ጎቦታት ኣቢሉ And he ኣብ ናብ ቂሳርያ በፂሑ takes them up onto this beautiful place. እዚ ቦታ እዚ ድማ ኣብኡ እዩ They're standing on a huge platform of rock. ኣብ ኣዝዩ በቃ ከውሑ ዝኾነ ቦታ ኣብኡ ኢና ደው ኢልና ዝነበርና Behind him ብድሕሪኡ is the big cave. ዓብይ ዝኾነ በዓቲ ኣሎ He calls this the gates of hell. እንታይ እዮም ዝብልዎ ደጌታት ሲኦል ከዓ ይብልዎ Up there on the wall are the gods, the printed gods, the Greek gods. ኣብቲ መናድቕ እንድሕሪኢኹም
ናይ ግሪክ አምላኻት ዝብል ጽሑፍ ነገር ኣለዎ እዩ On this side, further over, was the temple of Pan. ናብዚ ምጽእ ተራእልኩም ናብ ሳይ ድማ መቅደስ ናይ ፓን ዝበሃል ድማ ውሎ እዩ And the Greeks would come there to worship their gods. ግሪካውያን አምላኾም ምእንቲ ከምልኹ ናብዚ ቦታ እዚ ይመጹ They ነይሮም would go into the temple of Pan and they would worship the god Pan. ናብቲ ናይ ፓን መቅደስ መጽኦም ኣው ድማ ነቲ ፓን ይሰግዱ They ነይሮም would look up on the walls and they would see all the gods that were printed on the walls. ኣብቲ መናድቕ ዘሎ ስእሊ ኩሎም ጣዖታት እናረኣዩ የምልኹ ነይሮም Now get the picture. ሕጂ እቲ ስእሊ ረእይዎ ኢኹም Here is Jesus. ኢየሱስ ኣብዚ ዘሎ እዩ He's standing on this big rock. ኣብዚ ዓብ ዝኾነ ኸውሒ ደው ኢሉ እዩ ዘሎ The gates of hell are behind him. ደጌታ ሲኦል ዝበሃል ብድሕሪ ኣሎ Gods are printed on the wall. ናይ ካልእ ኣምላኻት ድማ በቲ ሓደ መንደቕ ኣሎ እዩ And he takes them there to give them an understanding of who he is. ኣብኡ ሓደ ዓብ ነገር ክነግሮም ምእንታን መን ከም ዝኾነ ኣብኡ ነይሩ ጎይታ ኢየሱስ He asks them the question, ሓደ ሕቶ ድማ ሓቲትዎም እዩ who do men say that